Imiryango mpuzamahanga ikora urutonde ngarukamwaka rugaragaza uburyo ibihugu by'isi birushanwa kugira amahoro. Iyo bagiye gushyira igihugu mu myanya y'imbere, ntabwo bagendera gusa ku kuba muri icyo gihugu hari amahoro, hari umutekano, kuba nta ntambara ihari, kubaho mu gihugu nta bantu barasana byonyine. Banareba imbaraga icyo gihugu gishyira mu kwitegura intambara. Niba igihugu gitanga miliyari nyinshi z'amadolari mu kugura intwaro, kabone n'ubwo icyo gihugu nta ntambara yaba irakiberamo, ntabwo kiza mu bihugu bifite amahoro. Ngiyi impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kuza mu myanya myiza ku rutonde rw'ibihugu bifite amahoro. Nk'ubu ku rutonde ruheruka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mwanya w'131 inyuma ya Haiti, imbere gato ya Palestine ahahora ibiturika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite igisirikare cya mbere ku isi gishorwamo amafaranga menshi. Igisirikare gifite ibikoresho bidafitwe n'ikindi gihugu, bakagira ibirindiro bya gisirikare ku isi yose, ku buryo buri gihugu byaba ngombwa ko boherezamo ingabo zahagera mu masaha atarenze 24, kubera ko bafite ingabo hafi ya buri gihugu, kandi bakagira uruhare rwabo ruziguye cyangwa se rutaziguye hafi muri buri ntambara iba kuri iyi si. Kugira igisirikare cya mbere ku isi bivuze iki? Hari impamvu hano zitangwa zigaragaza ko nta gihugu na kimwe ku isi gikwiye gukinisha cyangwa se gutekereza guhangana n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara. Ugusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet mu 1991 byahinduye Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cyonyine cy'igihangange ku isi. Birumvikana kuko mu kurwana n'Abasoviet nicyo bashakaga. Ibi ni nabyo byashyize urwango rw'iteka ryose hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Kuva basenya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zongeye gusubira inyuma ngo zireke kuba iza mbere hafi muri buri kintu kigaragaza ubuhangange ku isi, cyane cyane mu gisirikare. Birumvikana nta gihugu ku isi yose gifite igisirikare nk'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore impamvu zigera kuri 5 byemezwa ko nta gihugu ku isi cyifuza kwinjira mu ntambara yeruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite igisirikare cyo mu kirere gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Usibye kuba bafite indege z'intambara nyinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kibaho, banafite ibikoresho birwanishwa mu kirere bifite ikoranabuhanga ridafitwe n'undi wari we wese. Iki gihugu gifite indege za gisirikare zirenga 15,000. Izi zirimo indege z'indwanyi, za zindi ziruka ku muvuduko w'urumuri kandi zifite ibisasu zigenda zimisha. Hakaba n'izindi zishinzwe gutanga ubufasha zifite ibisasu byo kwitabara gusa. Indege 15,000. Mu 2017 US Air Force yari ifite indege z'intambara 5,300. Yari ifite ibisasu byitwa IBM 406. IBM ni Intercontinental Ballistic Missile. Ibisasu byambukiranya imigabane, bashobora kukirasa muri Afurika bari muri Amerika. Muri icyo gihe mu 2017 kandi Amerika yari ifite ibyogajuru bya gisirikare 170 hejuru y'isi. Ni ibyogajuru byoherereza igisirikare cya Amerika amashusho y'aho ariho hose bashaka kureba kuri iyi si. Mu yandi magambo, umwanzi wabo bashobora kumubona aho yaba ari hose ku isi. Nta kindi gihugu gifite ibikoresho bya gisirikare bingana uko. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite indege nyinshi zitwa avion furtif. Indege zigenda rwihishwa mu kirere zikica abo zishaka rwihishwa ntawe uzibonye. Zikoranye ikoranabuhanga rituma ntawe ushobora kuzibona kuri bya byuma byitwa radar bireba indege ziri mu kirere bikazibona. Izi ndege zirimo izigezweho cyane nk'iyitwa F-22 Raptor. Iyi ngiyi ipima ibiro 38,000. Bafite kandi 35 Joint Strike Fighter. Bafite n'izindi ndege z'ibihangange mu kurasa ibisasu biremereye nk'iyitwa B2 Spirit. Iyi iyo uyireba iguruka ubona iteye nk'agacurama. Izi ndege zifite ibyitwa section radar ya metero kare 0.0001. Bivuze ko kuyireba muri radar igihe iri mu kirere ubona ari nk'uruyuki, biragoye kuyirasa. Indi mpamvu igihugu gitekereza kwishora mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigomba kubitekerezaho kabiri
n'ububasha bw'iki gisirikare mu kurwanira mu mazi ndetse n'ingano y'ibikoresho bafite mu nyanja z'isi. Bafite ubwato bwa rutura 11 bushobora gutwara ibisasu kirimbuzi bwo mu cyiciro bita Nimitz. Nibwo bwato bunini bushobora kwikorera indege nyinshi ku isi. Ni ubwato buba buriho ikibuga cy'indege z'intambara zigwaho. Byemezwa ko igisirikare cyo mu mazi gishobora kwigereranya n'icya Amerika ari Royal Navy cyo mu Bwongereza. Gusa abangabo bafite ubwato nk'ubu ngubu bubiri bwonyine. Ubu bwato bushobora kwikorera toni 100,000 kandi bushobora kugwaho indege nibura 70 z'intambara. Bisa naho hari umujyi ureremba hejuru y'amazi ukaba umujyi uriho ikibuga cy'indege. Ubu bwato nabwo ubwabwo bwifitemo ibisasu bishobora gushwanyaguza imijyi ku buryo kuyisana bishobora kugorana. Ni inshuro nke ibihugu bifite ubu bwato bibwohereza ku rugamba ari bwonyine. Kenshi bugendana n'ubundi bugendera munsi y'amazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kugira ubu bwato bwose, ubu ngubu barimo kubaka ubundi noneho bwa rutura kurutaho bise Classe Gerald R. Ford. Bivugwa ko ubu ngubu barimo gukora bizagora igihugu icyo ari cyo cyose ku isi kubaka ubwahangana nabwo mbere y'uko ikinyejana kirangira. Ubwo nibura ni mu mwaka wa 2100. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi gihunitse misile nyinshi za LGM-30G Minuteman. Barasa zikanyura mu kirere nibura mu birometero 1600 hejuru y'umubumbe w'isi kikagwaho bagitumye. Byemezwa ko igisirikare cya Amerika gifite izi misile 400. Ni misile ziri mu birindiro bya Wyoming, ibya Montana no muri Dakota y'Amajyaruguru. Ibi bisasu babikoze mu myaka ya za 60 bagamije kwirinda Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zahoraga zivuga ko zizabarasaho igisasu cya nucleaire. Mu gihe cy'intambara y'ubutita yose ndetse na nyuma yaho, ibi bisasu byarushijeho gutunganywa no kujyanishwa n'igihe. Mu myaka 10 ishize, igisirikare cya Amerika cyashoye miliyari 7 z'amadolari mu kongerera ubushobozi ibi bisasu. Moteri zituma iki gisasu gihaguruka ku isi, ikoranabuhanga ryo kukiyobora ku buryo kirasaho bagitumye ndetse n'ibindi byinshi byahinduwe bishya. Mwene iki gisasu bashobora kugituma mu birometero 13,000. Hagati ya Amerika n'Uburusiya harimo ibirometero 8,600. Bivuze ko guhagarara Washington ukarasa Moscow bishoboka. Usibye no mu Burusiya iki gisasu banakirasa hariho hose ku isi kubera ko umuzenguruko w'isi ni ibirometero 13,742. Mwibuke bafite mwene ibi bisasu 400. Mwene iki gisasu bashobora kukirasa kikoreye igikono cy'igisasu cya kirimbuzi, bimwe bita ogive nucléaire. Igisasu kimwe gishobora gutwara ogive nucléaire ipima kilotoni 330. Ni igisasu gikubye inshuro 20 mu bubasha icyo barashe Hiroshima na Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi. Mwibuke Abayapani baracyabona ingaruka z'ibyo bisasu byarashwe mu myaka irenga 70 ishize. Iyo abantu bavuga ko kurasa igisasu gishwanyaguza isi bishoboka, baba bakomeje. Ibi bisasu aho bibera bibi nuko buri kimwe muri byo bashobora kucyohereza aho bashaka igihe icyo ari cyo cyose. Mu yandi magambo, kimwe bashobora kucyohereza i Moscow, ikindi bakacyohereza i Pekin, ikindi bakacyohereza Pyongyang, ikindi bakacyohereza Tehran, byose icyarimwe. Mu gihe kimwe bashobora gushwanyaguza imijyi igera kuri 400. Ikoranabuhanga rikora ibi ngibi baryise Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Abanyamerika baramutse batagukoreye ibi, bashobora kukugushaho imvura y'ibisasu mu byo bita Munitions à guidage de précision, GPM. Ibi nibyo bita ibisasu biza ubwenge. N'ubwoko bw'ibisasu biraswa n'indege byakorewe kudahusha. Bagituma ahantu akaba ariho kigwa kuri santimetero bagitumyeho. Ibi bisasu babikoresheje mu ntambara ya mbere yo mu Kigobe. Ni intambara yabaye mu 1990 yashyamiranyije Iraq n'ibindi bihugu 35 byari biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe Iraq yari imaze gutera no kwigarurira Kuwait. Muri iyi ntambara ibi bisasu biza ubwenge byari bigize 9% by'ibisasu byose byakoreshejwe, ariko 75% by'ibyo bashakaga kurasaho barabihamije.
ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo kurasa ibisasu mupimiranye icyerekezo ni ibintu bya kera cyane. Aba bantu bubatse inzego zikomeye zishinzwe gukora ubushakashatsi ku buryo intwaro bakora zitazagira iziruta. Nk'ubu bafite ikigo cyitwa Naval Surface Warfare Center ndetse n'icyitwa Army Research Laboratory. Ni ibigo bibiri byishyize hamwe maze bibakorera ubwoko bw'amasasu z'ubwenge. Ni umushinga bise Moving Target Artillery Round cyangwa se MTAR. Ni ikoranabuhanga ryo kurasa umuntu cyangwa se ikintu cyaba kigenda cyangwa gihagaze, cyaba kiri ku butaka cyangwa mu mazi, ukabikora ku buryo utagihusha. Ni ikoranabuhanga rituma barasa isasu rikagenda magana y'ibirometero, rikaba ryananyura hagati y'amazu, rikanyura ku bantu rikagenda rigafata uwo baritumyeho nubwo yaba ari hagati mu bandi. Bafite technologie de guidage cyangwa se ubuhanga bwo kuyobora isasu butari bwarigeze kubaho ku isi. Indi mpamvu ibihugu cyangwa se abarwanyi bifuza kurwana n'igisirikare cya Amerika bakwiye kubigendamo gake ni drone zabo, za ndege z'intambara zitagendamo abapilote. Twese tuzi icyo drone ari cyo ndetse n'ikikora: kwituma kurasa ku bantu wirashisha yicariye ahantu mu biro imbere ya mudasobwa. Ibi nibyo tuzi. Gusa muri iyi myaka mike ishize uburyo bwo gukoresha izi drone ku banyamerika ntabwo bwasibye kuvugururwa. Ubundi izi ndege mbere zakoreshwaga mu gucunga umutekano, nko kuguruka hejuru y'agace runaka hakarebwa abahari, ubundi gatanga ayo makuru. Nyuma y'ibitero bya Al-Qaeda ku itariki ya 11 Nzeri mu 2001 nibwo izi drone noneho zahawe uburyo bwo kurasa. Bitekerezwa ko mu 2030 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zishobora kugira drone 1000 z'intambara z'amoko atandukanye. Ikoranabuhanga rya za drone ryashyizwe ku rwego ku buryo uyu munsi drone ishobora kumara amasaha menshi mu kirere hejuru y'agace runaka itegereje ko umwanzi asohora umutwe ubundi kamurasa. Ibi byafashije imitwe y'ingabo z'abanyamerika yose kugabanya gukoresha ibikoresho nk'indege zigendamo abantu cyangwa se za char blindé. Bihita bigabanya ibyago byo kuraswa ku basirikare babo ndetse binagabanya umubare w'abasirikare. Uyu munsi umwenjeniyeri umwe wicaye kuri mudasobwa ashobora kurasa abantu 1000 we yicaye mu cyumba kirimo climatiseur, Coca-Cola na chips mu ntoki, ku ruhande arimo anareba film. Ibi byose ni ibintu bishobora gukomereza akazi umwanzi wese wagerageza kwinjira mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa aha ni mu ntambara bita conventionnelle. Ni intambara tumenyereye abasirikare bahurira ahantu bakarwana. Gusa mu ntambara zitari conventionnelle, nko kugaba ibitero by'iterabwoba haba hakoreshejwe ibisasu cyangwa se uburozi, iki gihugu bashobora kukigabaho ibitero byinshi. Ibi byose babitangaho amafaranga atagira ingano. Nk'ubu muri uyu mwaka igisirikare cya Amerika kirimo gukoresha miliyari 841 na miliyoni 400 z'amadolari. Bafite abasirikare miliyoni 2 ibihumbi 79,142 bose bashyize hamwe, abo ku butaka, abo mu kirere, abo mu mazi n'inkeragutabara. Nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite abasirikare 200,000 mu bihugu by'amahanga. Bafite ibirindiro 1000 by'ingabo mu bihugu bitandukanye by'isi. Ibi birindiro byabo nabyo tuzabivugaho. Ibi byabafasha gutangiza ibikorwa bya gisirikare hari hose ku isi mu kanya gato igihe cyari cyo cyose babishakira. Bafite ibifaru birenga 6300 by'amoko atandukanye. Ibi byose kubyongeraho ikoranabuhanga bafite ndetse n'amafaranga babishoramo bibaha uburenganzira bwo gutunga urutoki uwo bashatse wese ku isi igihe cyari cyo cyose. Bakongeraho n'inkunga ya gisirikare batanga mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Birasa naho yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'ibihangange ku isi, imbaraga n'amafaranga bashyira mu bikorwa byo gukora intwaro zishobora gusenya ibikorwa remezo no kwica abantu igihe cyari cyo cyose, ziruta izo bashyira mu bindi bikorwa byiganjemo ibyo kubaka no kurokora abantu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ingufu nyinshi mu gutanga amasomo ya demokarasi, imiyoborere ndetse n'uburenganzira bwa muntu ku bihugu bya Afurika. Amerika yashoye bike cyane mu bikorwa remezo ndetse n'indi mishinga iramba ku mugabane wa Afurika.
kuva ku bitero byo ku itariki ya 11 Nzeri mu 2001 byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu cyahisemo gushyira ingufu nyinshi mu mikoranire n'ibihugu bya Afurika mu rwego rw'umutekano. Uko niko bashyize ibirindiro by'ingabo zabo mu bihugu bitandukanye. Mu myaka 2 ishize, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yagaragaje uburyo itewe impungenge n'uburyo ibihugu byinshi bikomeye ku isi bikomeje kongera ibirindiro by'ingabo zabyo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Icyo gihe habarwaga ibihugu 13 byo hanze ya Afurika byose bifite ibirindiro by'ingabo zabyo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wagaragazaga ko bigoye gukurikirana intwaro zinjira cyangwa se zisohoka muri ibi birindiro. Mu yandi magambo, biragoye kugenzura uburyo intwaro zinjira cyangwa zisohoka ku mugabane wa Afurika. Igihangayikishije cyane nuko nubwo bimwe muri ibi bihugu byohereza abasirikare muri Afurika baje mu butumwa bw'amahoro bwabo bwa Loni cyangwa se ubwumvikane hagati y'ibihugu bibiri, cyangwa se bakaza mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba, ariko hari abandi baza gushinga ibigo bya gisirikare mu bihugu bya Afurika ku nyungu zabo bwite. Hari ikigo cyigenga gitanga ubujyanama mu by'ubutasi ku isi cyitwa Pangaea Risk, kibari ibirindiro birenga 20 by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika. Ibyinshi biri mu bice bya Afurika bitarimo umutekano, ni mu ihembe rya Afurika no mu gace ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika. Ubutegetsi bwa Donald Trump inshuro nyinshi bwavuze ko bushaka kugabanya ingabo za Amerika ziri muri Afurika, ariko ubutegetsi bwa Joe Biden bufite gahunda yo kugumisha nibura abasirikari 6,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika. Pangaea Risk igaragaza ko ikibazo gikomeye kiri mu kuba bamwe mu bayobozi b'ibihugu muri Afurika bemerereza ingabo za Amerika kuza mu bihugu byabo mu buryo bunyuranije n'itegeko nshinga ibyo bihugu bigenderaho. Batanga urugero rwa Cape Verde, itsinda ry'ibirwa biri mu nyanja ya Atlantique mu burengerazuba bwa Afurika, ahantu heza ho kurwanyiriza icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ingabo muri iki gihugu, kandi ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite amahoro n'umutekano ndetse bidakunda kubamo imvururu. Pangaea Risk yavuga ko ukuba kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika bitagamije inyungu kuri Afurika, ahubwo ni inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko kurwanya ibiyobyabwenge binyuzwa muri Cape Verde bigamije kwirinda ko ibyo biyobyabwenge bivamo amafaranga yo gutera inkunga abakora iterabwoba bagambirira gutera Amerika. Muri rusange, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro by'ingabo mu bihugu birenga 70 ku isi yose. Bafite ibirindiro by'ingabo zabo birenga 800 ku isi yose. Muri Afurika, ibirindiro by'ingabo za Amerika bizwi ni ibyiswe Lomonier, ni muri Djibouti. N'ubuso bwa metero kari 360, cyahoze ari ikigo kinini cy'ingabo z'Ubufaransa. Ziza kukivamo, leta ya Djibouti igikodesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2002. Mu kwezi kwa gatanu mu 2014, Perezida Barack Obama yasinyanye amasezerano na Perezida Ismail Gele wa Djibouti, amasezerano yo kongera igihe cy'ubukode bw'iki kigo h'imyaka 20 kuri miliyari 63 z'amadolari ya Amerika. Ni mu majyaruguru y'ihembe rya Afurika, ahantu heza cyane wahagurukira uramutse ushaka kugera muri Yemen cyangwa muri Arabia Saudite mu buryo bwihuse. Ni ikibazo cy'iminota mike cyane gusa yo kwambuka ikigobe cya Aden ukabugeze muri Yemen ihana imbibi na Arabia Saudite, nayo igahana imbibi na Iran na Iraq na Syria. Aha hari ingabo za Amerika kuva mu mwaka w'2002 ziri hagati y'2000 n'3000. Aha hantu ni ku mpera y'uburasirazuba bwa Afurika, mu marembo y'ibihugu bibamo ibikorwa by'iterabwoba ariko bikabamo na peteroli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo arizo zonyine zihafite ibirindiro by'ingabo. Djibouti nicyo gihugu cya mbere ku isi kirimo ibirindiro byinshi by'ingabo z'amahanga, kandi ni igihugu gitekanye. Usibye Amerika, muri Djibouti hari ibirindiro by'ingabo z'Ubwongereza, iz'Ubufaransa, iz'Ubushinwa, iza Arabia Saudite n'Uburusiya. Ibirindiro bimwe rukumbi Ubuyapani bufite mu mahanga nabyo biri muri Djibouti.
hari abantu batekereza ko haramutse hatangiye intambara y'isi ishyamiranyije ibihugu by'ibihangange ku isi yatangirira muri Djibouti kubera ko n'ibihugu byose bikomeye ku isi bifite ingabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zifite ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere muri Kenya byitwa Manda Bay. Byashyizweho mu 2006 hagamijwe gutorezwa ingabo z'ibihugu bya Afurika bifitanye umubano cyangwa se ubufatanyabikorwa na Amerika. Amerika nanone ifite ibirindiro by'ingabo bibiri muri Niger, Air Base 101 y'Niamey na Air Base 2101 ya Agadez. Ni ibirindiro bikoreshwa na za drone, za ndege z'intambara zitagendamo abapilote. Ibi birindiro bishinzwe gukoresha izo drone bigakora ubutasi hirya no hino muri Afurika. Ayo makuru y'ubutasi Amerika ikayasangira n'ibindi bihugu by'ibifatanyabikorwa muri Afurika. Bafite nanone ibirindiro by'ingabo mu Misiri, Multinational Force and Observers MFO, byashinzwe mu 1979 ubwo Misiri yari ifitanye amakimbirane na Israel. Izi ngabo za Amerika zari zishinzwe gukurikirana niba amasezerano y'amahoro ibi bihugu byagiranye yubahirizwa. Ibi birindiro by'ingabo za Amerika hano mu Misiri binakora ubushakashatsi ku ndwara ziterwa n'udukoko. Ni abasirikare b'Abanyamerika b'abaganga n'impuguke mu by'ubuzima bakorera muri Afurika. Bafite ibindi birindiro muri Cameroon no mu bindi bihugu bya Afurika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo Lloyd Austin yabwiye abakuru b'ibihugu bya Afurika ko Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje kwigarurira Afurika byihishe inyuma y'ubufatanyabikorwa mu bucuruzi, kandi nyamara icyo bikora ari uguhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu bya Afurika. Ati igihangayikishije kurushaho ni uko batagaragaza mu by'ukuri ibyo bakora. Ati ibyo birimo guteza ibibazo bizagera igihe bigahungabanya umutekano w'ibihugu niba bitaranamaze gutangira. Uburusiya burimo gukomeza kugurisha intwaro zihendutse mu bihugu bimwe na bimwe, ari nako bubyoherezamo abacanshuro. Ni nko kuvuga ngo bariya abantu ni babi, ni mubima amatwi muyatwerekezeho kubera ko nitwe beza. Ntabwo bikunze kubaho ku butegetsi bwa Perezida Biden buvuga byeruye ko buhangayikishijwe no kuba k'Ubushinwa n'Uburusiya muri Afurika, cyane cyane ngo zigaragaze ko zihangayikishijwe n'ingano y'amafaranga menshi Ubushinwa butanga mu kubaka ibikorwa remezo mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko inguzanyo n'ubufasha Ubushinwa buha Afurika mu kubaka ibikorwa remezo ari umutego uzatinda ugashibukana Abanyafurika mu birebana n'ubukungu. Mu mwaka wa 2022 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Afurika miliyari 11 z'amadolari y'ubugiraneza mu bikorwa byo gukura abantu mu bukene, gufasha impunzi n'abandi bari mu bibazo. Ambasaderi w'Ubushinwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Qin Gang yavuze ko Afurika ikwiye kuba ahantu h'imikoranire mpuzamahanga, hapana kuba umugabane ibihugu bikomeye ku isi biza guhanganiramo no kwerekaniramo ibizigira. Mu mwaka ushize ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika bwamanutseho 5.3%. Wowe ni ikihe gikoresho cyakozwe n'Abanyamerika ukoresha niba atari iPhone nayo ishobora kuba yarateranyirijwe mu Bushinwa? Gusa ibi birasa n'ibigiye guhinduka. Umva iyi nkuru. Mu myaka 3 igiye kuza, ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwateganyije gushora miliyari 55 z'amadolari muri Afurika mu bikorwa by'ubucuruzi. Bitarenze umwaka wa 2025 bazaba bamaze gushora miliyari 4 z'amadolari mu bikorwa byo guhugura abakora mu rwego rw'ubuzima muri Afurika. Aya ngaya n'ayishoramari.